再去看世界来关心罗马尼亚有指控法国的 LV， 讲 LV 伫今年推出海山堡系列内底有一领鞋子，这个鞋子的设计是超因传统服装的。罗马尼亚文化部长佮要求 LV 爱出面说明讲，这设计灵感是对倒位来的。LV 伫事后有证实讲，已经有向罗马尼亚回息的，嘛，这个鞋子嘛袂搁再卖。罗马尼亚克巴尔千山卡的村民对民谣音乐跳舞，因身过白色的衫有乌色条纹甲刺绣，十公仔是古水的捧起来，手腕来显示造型。这款传统服装伫当地已经有千百年的历史，然后重要节庆活动大家拢会穿。不过最近当地民众发现，法国有名品牌 LV 推出一控制术海报系列，竟然一种讲是轻盈而且充满波西米亚风情的衫，甲因的传统服装是正同款。Avem aceste dungi verticale, care se numesc râuri. Avem, iată, volanul de jos, întocmai. 第5月，罗马尼亚文化部长要求 LV 做出澄清，希望 LV 伫部署商业利益的时阵，也显示罗马尼亚服装文化。Lumea s-a simțit într-adevăr lezată de utilizarea în contextul colecției de plaje și faptul că nu a fost recunoscută. Nu a fost recunoscută originea ei. 后来 LV 证实已经向罗马尼亚回息了，而且停卖这款的衫。这摆风波虽然暂时平息，不过也同时显示另外一个危机，因为手工添一个刺绣的衫要用1个月时间，想要继承这传统手艺少年人愈来愈少。罗马尼亚人烦恼这项受流行重视的传统服装，未来会走向落差命运。公视新闻站会。